Mao niya ang subdivision project diri sa Kotkot, Liloan, Cebu. Only 80,000 pesos equity payable in 12 months or 6,667 pesos monthly. Gikan Cebu, Mandaue, Consolacion, nya Liloan. Kaning Kotkot, Liloan, next ni siya sa lungsod sa Compostela. Doon na ni kung ari ka magpuyo, lalo labi na kung nana ka diri, so dili na traffic, nya nana ka diri permi, di na ka magbungkot inig traffic. So inig ari na ka puyo, matawag na jud nimo ni home sweet home. Maura ni nga nindot nga house and lot nga ibiliga diri nga inani ang presyo, affordable kaayo, and then ang equity niya only 80,000 pesos payable in 12 months or 6,600 pesos monthly. Di nakakita sama ni karon. So makapuyo na ka na ni in 3 to 6 months, labing sayo kung wala pa mahurot ang mga blocks. Kung mahurot na ka, makapuyo gyapon ka 6 to 12 months from now. So paspas grab this opportunity right now kay paspas kay ni ma-sold out, ma-reserve dayon ni. So, ang location na ni specification. So, mao ni siyang specification. Concrete walls, concrete ground floor, solid panel door, main entrance, front casement, glass window, plywood ceiling, tiled toilet and bath, steel framing sa second floor, kiln dry and TG floor finish, steel trusses, long span roof, pre-painted, premier interior finish. Inig move ini mo, ready na ang imuhang balay, wala na kay daghang buhaton, magdaan na lang kas imong unlan o bang mga gamit pangluto ban pa. So, paspasin ni. So, sample computation for Pag-ibig financing. So, ang lot area niya 46 square meter with open parking. So, floor area is 52 square meter. Up and down ni siya nga row house. Total contract price 1,490,000 pesos. Less reservation nga 10,000 pesos. Ang net total price is 1,480,000 pesos. Ang yang equity 80,000 pesos. 12 months to pay, mo na 6,667 ang monthly. Ang loanable balance which is 1,400,000 sa Pag-ibig. Dako siya og loan to value ratio which is 95%. Ang estimated nga monthly sa Pag-ibig, wala labot ang STI and doc stamps and fire insurance nga wala appeal. So mao ni siya. Ang 5 years 27,311 ang monthly. Ang 10 years 15,808 pesos ang monthly. Ang 15 years 12,100 pesos ang monthly. So more or less mag net disposable income ka og 38,000 pataas. 20 years to pay 10,335 monthly. 25 years to pay 9,344 pesos ang monthly. 30 years 8,734 pesos ang monthly. Ang yahang income dapat 30,000 pesos. So sample computation kung ikaw mag-bank financing. So the same, lot area 46 square meter with open parking. Ang yahang floor area is 52 square meter. Total contract price is the same, 1,490,000 pesos. Ang yahang equity is 20% sa total contract price which is 298,000 pesos. Less reservation fee nga 10,000. So net equity is 288,000 pesos payable in 12 months. Ang monthly is 24,000 pesos. Loanable balance 1,192,000 pesos. Kung 5 years to pay, mo ni siya 25,326, 10% per annum. Kung 10 years 16,419, 11% per annum. 15 years 30,924, 11.5% per annum. Mo na siya kung bank financing. Villa Azalea is located in Barangay Kotkot, Liloan, Cebu. Mo na siya expected ni siya mo-provide og 200 low-cost residential housing units to the public, especially taga Cebu. Kita nga nangita og house and lot. Acquired na og mga 9 hectares primarily for development of affordable housing. Unexpected ni siya mo expand after mahuman ang kining nga dimension ng project Villa Azalea. Right now it's phase 2. So for site tour and reservation, please contact. Don't forget, this number is 0932-111-5788 kana sa number. Kung Globe, 0917-771-7460. Daghang salamat.